umunan itim magisusuay katapurimanan Torimo Dato sindualan Kada ketemu harus lihon harus lihon nong kita balut Yesus kasasarit korong memodumi ay sako iwan sinunong kadang ketemu Yesus nason dihon harmasong tapos Kosorot ako dinangaantakan Koron binaw ilpong sara Kada katongo haro ison dihon Haro son dihon No kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko irad sinunong lang kadang ketemu Yesus nason lihon harong son dihon no kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko irad sinunong daw kadang ketemu Yesus nason dihon ay soko irad sinunong daw kadang ketemu Yesus nason dihon kada ketemu sendiri di Yesus Kanong misisa ta kay isang sambayang kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw da kaswaban na bayno insan po kanwi hayad kapagyampay maya ditit kay sisan sumambayang nga misusuwab kung sikaw man tadat sa kadungno gisambot kano kagwi hayad kapag iruruba dahiti rahiyan ni hayad alumis piramutan nagi kapagyampayan hayad kaswaban na bayno labi pod gulo kaswaban na bayno Tuhan sumambayang hay mentakdot keluarga sangulun mantadit makikinangaw diti kampayan dat panambarasan min suswa boboros sa dusun hingga mantadi kinatangkiadon dit malahingon diolo nga anuay kasari lo dat kagarason da ginawa gisambot panson di kasari lo iman diolo nga miyampay kasari dia tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus amen. Kaya sanong swabon kumadati tengkuran na tabar harodit limpagat taliyaw da bay na tinahak sumandak ikadaw ti o gumu sumandak ti okay bay na po hom handaman dati it sanggulun man tadi di miyampay kasari dati iswang kasalimbahan ng borosat dusun inggad kinatangkiadan di tapat dilo di kanihap di dadamat dati dot iswang kat panambarasan di kaswabon kanihap nga ako nakarati kapi edit boros di siyo bo
Aku di nakai edit kay si Santo ko tu sinumuliwan ako no kodok no hit tapak dahay ka nga amin kang kudadi do no penortian nga it no kodok po ikaw ba sandi no kar ahuyan no po no karihat nendo po iya di do no noratian jadi iri kakuan kud amin kung sikaw di Elda Indro tu ongay na di si respond no kuno tu amin ko kasi ay andasan ko mo tidid it no ko depisid ko ba sani di kangko nga siyo di keluarga na tangkiadan aratihan na dati iti pamagunan milang puro yan ki haran pati kamon pitang kiadan nga ay may dah dat ada dirogan milad ahawon ni kasiwatan ni di dat magampuang do kayu iatid insanan sera karuba dam yang galidi oke jadi baino na pohon pelajaran apa dati nga doho na po kakitanan nila pelajaran kasinduo lagi nawo dat iho kakita lah kasinduo lagi nawo ino pa kumayan ko kasinduo lagi nawo nga may dati imbulayay isuanggot Mazmur 34 ayat 20 gisom 23 nukadhilo kemalangan orang benar banyak tepatkah tetapi Tuhan popoidu di sio mantado insana mantado hilo dot itinopot kaboling kahangan dot tulun do ibay tulun ngotopot nga agumo kemalangan orang benar banyak right na po kemalangan borosan pa dati kahantakan bola kamalangan lagi nga ino pa oratian dati itino pa kamuyan na kamalangan nga ikano da silaka celaka kadati ki kacelakaan niagal ko accident dat karita ko kendaraan nunuh na pati kamuyan dat ay kasinduol kamuan dati kamalangan ki aratu mantadat ay bangunan atau modern mo kadang-kadang ket manaw-panaw to kasado no nga si goged iri no hot kompo kondo posyon komundat kamalangan atau modern no sa guluman tadahiti dat itina po komundat kamalangan dat tulun no kagumuan nga agumo aya yadit apurak ko pituras ki umbalay ko pa dalam mangintuang-tuang kat audutan ako dilo kamera di walagasan pa okay ino pa video di kanihab nga yadit impira kasay tiri hoy gi harapon dat itino pa kaswaban bay nga ada yadila di kanihab intangay ko no nga asaro dat haro stuck daw haro din na Taliban kangamo yadi minsan sadu gi okay jadi ato kono insalawon dot agumo iti komondo kantakan tu nasaguluh namantad dot ay binoros dahiti iti napakantakan dot tulun pia pointopot nga agumo jadi iso napakamantad di nga itinit ko tangkiad tumongkiad iti
midupagun. Iti midupagun nga agumo at paingkukura karalano. Inapahit kagagor ko piyag ginawo imila dati ka man nakasindual nga kita tulun dat tumangkihad akon kasabab na sakit. Inapahit laid na sumakit pira-pira na linay ay laan dati sumakit. Sa kira katangkiyad nga miyagali di haron at persediaan di keluarga dapat kurot tumuguang. Ilo nga kumanda ka kita no dat paingkukuran akot kaantakan dat kasunsudan sa kira sumakit nga inapay dati atari mo nga sumakit kau basana iyo di miyagal ko kamalangan jalan raya asusa ta kono mga ga iti kamandat kamalangan bobos pia dati dat ay mangilag nga miyagali dit koriko ti kasari koriko ti ila pagid numan pay nga ta kumadati dat iti napakamandak kamalangan tulun pia paintapot nga agumo nakurato gumo hiti ta kagya pamagunan ki jadi kamoy na padi nga ngon man ta dati talabay nakurato perlu takod asamok kasari kumakinarahingan kalau di inapay kamalangan di ikantakan di nga katumbo yo muntok dati dobay no isay na koy loki buli jadi iyo ho kontok kawaya buli jadi dat tampinay rosma simpat kawaya dobay no akon mati ko manumpa ko tinga isa na kapailan ko madati buli jadi suab tampinay morin dunsing kawaya nagi ay laan dadi na pa'y kanihab nga itang pinay yuninalina na kawaya nga kadada isyo iyati nga iyati kadaw ba kadang-kadang harit antakan away andati nga magisusuay kadaw waralan dati dat tumuguang monorimo di kantakan di tawayaan miyagal na po doon kadada ibo nga ay sera dat karuba nandat tambalot nga aya sa nawayaan ko dito nooy kaharit di nga harohit kambalutan dat pakadada nunuhi tawayaan nga yun iyaw na pot sandiri na pakakitanan kadada ay papoy latulun na suway magisusuway ralan dati dat tumuguang iti kantakan nuno na pa'y kantakan nga harohit ay okito dati dat manu dot kaylo hatulun da suway nga hara nagiit iyaw na hatumuguang apo po hampit da tulun da suway jadi natalaban man ta dati dat hali piad iyati na po sebagai pananu da kinorohingan o gumuha kaantakan nakasandad man tad dat kinorohingan dilaid man tad dat nakadusa hiti tulun na kapagulo pinaylo pinawara mantad pinarati mantad dat hiti na po pamagunan nga agumunak kainggaritan itangandu pengkura awayaan iyati sebagai tangawlun pengkura awayaan dati dat magihumbot kan hununuay ralan ko posyon nga agumo kabaling kahangan kamoyen dat nasan naratian to no ngono pa dadi imbulaya ilo nga takan hadamu hatu-hatat nakura diti Tuhan ka nga tulun gyagi karati piyang hamuhati nakura kakita ka natulun dat ay manusi piring uhotan ni kasarid manusi ka piring kakita ko patulun na makan ko kaki kakita ko nadpailatan no modop ko no modop po bagay siya din harahiti dilay dat wawayaan na tulunit really
nuri di rumputan di siyo kagatan. So ngulun na tumalib rumumput ko ka. So ngulun tumalib muhot. So ngulun muhot. Hopod dapat tumalib, hopod dapat guhatan ni miagal, rumumput ko ka. Kok kita nama rumumput. Nga uhoton. Iya ti kinarahingan nga iya di to kay. Ailan na dat kabaling kahangan kay garitan. Ontok to ko nga muhot to kay nakuro tu iya ti ka. Ailan na dati darog eh. Naratian dati dat iya ti sebagai panan udah kinarahingan. Tidak terkecuali da kawaya. Kawaya itu kemondet kemalangan tu orang benar agumu. Nga sebagai panan udah kinarahingan harohot keistimewaan dat pinasadia da kinarahingan kumadati. Nununang ko'y keistimewaan ide. Nga kinarahingan na pompopaidu dielo mantadat o insana ni di. Paiduan tako ka. Iyon na pakaguhit. Ikamayan ko milay kamo nakasindol iti pelajaran dati nga hodid ayat 21. Intirungan di siyad o insana ni tulang daw. Ay seti sapiad atipu. Ilo namati kamuan kud kasinduol. Kasinduol. Mentak na pa di keluarga dat. Ay kumbala kawaya da kamalangan. Sonong-sonong ko. Kawaya ka kamalangan dendo ka di kapanaw. Mantadit kamalangan jalan raya dat ay non kinantakan dahiri. Iya na pwede nga paingiri kau di karusi roda. Jadi ilan ni kamon kud ay kasindu. Ya di kasindu lilot borasat kinarahingan na pa nga popoidu ka. Kasindu ali karangahan gi. Kadang-kadang kat ay miagalidit ay milok katumbayaan mo. Ay, kukulan ako may ko pa pisok ko ki. Kada ko pagido gi. Nakadi oba bukan orang benar natito kukulan. Orang benar to kapi kukulan to kay. Ay so ikot terkecuali dari ti. Okay. Muhot to konondo. Nakura tu harati kamalangan. Iho sendiri motosikal na pohom intalo ako na kamalangan. Ino pa'y kumoinsan nga ay dalanda garabol talnalon hitidahay dilayd mo. Modenas Chris panagulo ako na diluri. To totasan di mga monuro garis pukul kulapan tetuong. Jadi kasagulo na iko'y lori. Bahaya iti asyod igarabol mo. Kasakay dihirid watud alunggar. Alunggar nga. Mingkah po dihitulo di. Kahaba ako na di. Intay ko di nga. Nga ba kumilang kilang rin mo.
Ay, sadu ko pa iluri. Intay ko di nga, mabang-babang o di lampong iluri. Tungago, tumod kumuto ko. Irikaw tumod ako sino makadimuto. Pura-pura di. Pura-pura di, mintang ke telepon. At ngaya manid kita di accident ki. Naratian na dit iluri dat accident ako. Loyo-loyo na siya ham. Kahapak-hapak siya ham. Pamohon na siya. Katali bisa doang nga puyo mga siya lampung daw. Iya dito ko gi. Atatak to ko na po contolan motosikal. Hirita ka dapan na gumawa na tulon. Ba mo to dati nga. O sikap. O sikap na matitumuag. At tingayaman. Iyo nga at tingayaman ko dire. Nga syukur to ay sa po natiputulang kat antakan ni dila. O gumuy kantakan dat. Hiyati na po nga. Hari ka puri man nanti adi. Haro no hit. Contohnya di pansikul. Isay na ko na kumbali laid pansikul gi. Laho nang minadirid depan hiripan tas por himpunan sekolah. Jadi pamanaw ko kulam no nuta burusin dito si gagay kasado ko di tapataw kasado ko kahundok to pamutatapan po di kombalutan ngayon no hundok ko hiri depan perhimpunan dat ay sa kasaduan apataw tumbayan ako dharan no pa kantakan do katingayam mo na way andati it ay tamudan mo. Kumbala ko nung idilad dat pansikul hilad SM ketulid. Jadi, ina po i-get di nga, ina po get na bosi nga, it yalon bo, akan kay sliding. Jadi, paingo kablit yun lo. Sumimpangan dad sumuang irisikul. So, ngingin, togit ihirid sikulan, o gumuo pa ingintang to, asahawa ni simpang di mo. Jadi haraditi duot sumandak kot atingayaman matugan dari do gumu ko kito. Paingka adi mintang po ng hilaan, nagi mintang hiriswangon. Paingka satu kalimotid tay ngudat tilo ngambot paingka higit hititang ka nga kakah na pubugyang tokoy. Nayay nakanta katingayaman di siya dito soro ko. Kumbali Elda Edson niya alabasan to kara ito alabasan gi. O gumuit kantakan dat apuriwanan dati gisambot papainta lang na katingayaman gisam na nga ato ko alihuan gi. Sorohon nun nando nga tumagod-tugod ko kangis-angis ko. Doon na po alihuan nila gi. Pansikul. Isa kapagalan ko la. Jadi tinapagya pa yung sikuliti nga tingkatan 3 na rin bo. Atil la di tingkatan 3. Iswang ga isa kumpulan pira-pira tulun. Haro diti sang ulunot tando dat atil lagi amoy pingkasaw bo. Nga iho nga otogodo kungon kasaho. Ay pauradus ako di. Pingka ako di. Kada ako nga. Ay kagagayaan na pa ditan dua-dudi nga kairak-kirakan mo. Pingkuran po paindalanan di siyo. Kairak ko kito. Iho nga manahan ako tirak. Manahan na tirak. Kairak ko nga akon kahiti kabang. Hititadungot. Kano din na kairak bo. Kanga ngor kalangot timatak to kay amo ko na aliwan ni rin gisam na nga kairak kasari o kasaro umbal po dit sanging uradus nga ihad ang takanto akasaw tumul gaya tanduan di wa nga kairakan ni mahisikil kanga ngor kamu tilangaw ko minusul insan pa yan nakaga o tingayaman nga pa yung kuradaro na sabalas na nakasaliwan. Jadi atumbayan ako iyo kayo o gumu ikantakan dat naway anak ko
Ati ngayaman koy kadaw bo. Ati ngayaman nga kira-kira kan mangan soroho. Kakitanan na pom iyati na pom tulun kagumuan magiagal lupot o gumuk susan o gumut kabaling kahangan na awayan dati. Jadi iyati sebagai tulun-tulun di sumon di kumakin rohingan. Iyati nga atau kay kayong sadu man tadilet kabaling kahangan na pamagunan. Nga numan to ka kinorohingan sunuday dat iyati na pom nukasyo. Paiduan to ko mantadat ay sana ni di. Nga ino pa'y kasindualan dati. Si gagayad o gumuy tawayaan dati. O gumuawayaan dati. O kapuriman to kad iyo dit apay duwan na kinorohingan. Kumuhinduo. Accident na kumutosikal. Antakan no pwede nga moyo lebih kurang 30 kilometer. Itiyanan ko kumaraja di bo. Jadi haro kabaktian Rabu dahiti kampung muli ako. Pukul 5 ako naging maminamanaw. Haro naging 5 kilometer na panaw ko. Kasado no watu handle brake di moto dat sinakayan ko. To. Hingga po di katulod ako na po. Ay bo siyaw ko pero nga. Kasado mati watu handle brake tahuri. Katugari kaguli imuto ihan po nga nakatulod. Katulod karangop iti dia. Iti munong nakarangop. Haron ikain na pinasampuan ko dito mada na gid kakuri bo mada dat bukan na tatalanan. Igitay kumuti nga mamuraha. Sira da mamuraha, gulo na po nasaraw ko, itinipontok. Tikido itinipontok. Ay, moda sidid haranood. Iti dia, amo na nalapos. To, koy. Paguli ay ko na po, imuto nga. Ay, asanang to napasi, hikasari. Paguli ay ko na po, kang ko din ginawa ko, nakura diti Tuhan to, moya ko nagisambayang, iti awayaan ka. O sanong itujuan. Kadang-kadang iyati, o sanong itujuan dati, sigugay am kawayaan kabaling kahangan ki. Doon na pa kaubasan, nga, nuno na pa ipandalanan ko, it kambalutan, contohnya rumag nanday karita. Ay, korikot to ko pa diti, kamuhot. Korikot, tinad o sana nga tujuan bo. Yadi na ko basan na iboras ko. O sana nga napatujuan nga korikot, tinabo ka. Syukur naman. Syukur na, ay di nalapos ti diya ki. Ang gisa madanda nga, padadi ki gandila lang, ang walong-walong makakitanan. Muha takoy dat paingkura di kamayan ni Tuhan dat Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Accident takoy nakaraha ikabang. Nga ina pahit apurimanan ko aruhay na kapiyan nampakan ako po siyan nga antakan di tahun 2010. 2010 kad 2010. Ilat talupid. Sayro ko man tada talupid. Jambatan talupid. Ihirid sandat. Hirit aruhaya kun minidupagun dahiri. Ay man ko saritawa iti nga haramanda nasihat iti no. Okay? Antakan na pa di mamakayo ko motosikal. Sumimpang ako di, may jalan intilibon. Tu jalan intilibon mo tigya tampok ki gambatan di mo. Mantad ka na po ranaw, may sandakan. Kompokan na po di jambatan di nga. Ay jalan intilibon. Jadi, hiridi simpangon ko. Oy, lanta ka na ti jambatan. Asal jambatan, double line. Itumakad nga, double line, gisam hiritimpak.
Jadi hiri dahuri ku hara kancil, hara duo karita hiri dahuri, hiri gulu hara tiso. Pasanga ko na signal na semua nga iwanan, ay sa karita mantan sandakan, nga taburo si di viva, orang ako dharang kadiri dahuri. Ina pa duo karita hiri gulo ko nga kakita na yelo, dat sumimpang ako. Tok imoti RJ ko piya di ako pita tuni, motosikal RJ. Ay simpang ako na di nga orang ako di ina pa hiviva dahiri dahuri nga linumuhay tuni. Linumuhay tuni siya. Dok, kung nakakita ano mato di siya dahad di. At tirong matugyan di dua karita diri gulo nga double line ni manadi hingga di abuli mamutong iri pangay gambatan. Ikagwi taw burus. Kakita na di siya doho nga ngayon na siya ingkasupait akor akikip na ingkasupan di siya kasampat ako pakantalo ka. Hinggo wadi doho ka hakumati katamping siya tit handle muto ay lanta ka na timuto to nga po tatampiling at tilo nga katam tokoy katulod ako mati katulod ako antakan na pa tulod ako ako ikasarap kinarahingan ina pa ito saraw ko kada pa kalapos iti tulo ko ka hari bagya tupi di mo katulod ina pa inuman pasanda to nga di ano di yun no ngamboy inapay mantad da sandakan nga lori sa pulutan tambalo ti tok undorong nilo tungago ako ay asanong koy ka asanong ako ka asanong kaya pay miyawi ina pa di vivaham ano nakitanan tilaw mo sabay si manaman anu tumadihiri dahuri numbur dia numburi dit ay minamalanggar dia ka. Kasandot po, katungagaw mo to. Kainom ako. Kasaraw ako nagikinarahingan. Ako'y nakasaraw kinarahingan antakandit. Mulod tulod dat. It nakatulod dat na langgar. Nga, puji Tuhan to, ako'y napatay. Kakuhaan na pakante did ako napatay nga ako nakasadya. Nakasadya ako napakanta did matay ako napatay ako nakanta nga ako kanta nakasadya dito nanuan pag kinarahingan na paluang nga pa imiyaw ngayon la pura pulis kadit iminanahaki numburi karita subo iho nga ay salisin daw muto nga napatay nga rodtek ay palagasan no pare kamo. Iya di nga palagasan no kasyo. Nga iya di nagyanda rin akon kala no mantad ko. Karuba ako na di tambalot ta pulisam ay kau buli saman ay kau buli lapor ba ito? Alasan no pa nga dia memandu dalam keadaan berbahaya. Kasyo. Oke, jadi ino po yung nasihat to hilo. Iti na po kemalangan, contoh, iti kemalangan, nga, haro, nga, ipagangatan ko datid I will go, nga, pastikan dat okon ko iyati o penyebab di kemalangan. Sigog kay din ino po hibibay di nga tampinayasin ni ki. Taburo sa matidit tampinayasin na hit bibay di hoy nga ako ni kay sila ba. Good boy sila pa man karita. Ino po itaburos nga iati at penyebab di kemalangan. Sebagai pananu da kinarahingan ila pia undang-undang at jalan raya nga perlu ta kay datanudan. Kada no di dat nairalan no may suruga hatanudan iti piat
undang-undang ada pemagunan nga perlu to ketanu dan tuh hiti to kagya pemagunan ki ilo di undang-undang dati. Jadi isuang no pod Lukas 17 ayat 1. Antakan no pod di nga ipagi wali-walaan dilod isay madi may papasarah di Yesus at man inggorito ka. Boro sa pod dilo. Anak manusia memang akan diserahkan. Nga sila ka na itulun mantado iyaw ino pa Tuhan Yesus nga diserahkan. Kemalangan dat hilataw nalun, kaantakan hilataw nalun, memang haro. Nga sila ka na ipapaharo hindi kamalangan. Kada nadad iyati it papaharo hindi kamalangan hindi. Sila ka to kamatid di. Jadi miagalo pa dit, Yesus diserahkan untuk menderita. Memang haro. Nga sila ka no, celakalah orang yang olehnya Yesus diserahkan. Contoh, kemalangan talun-alun memang haro. Nga celakalah orang yang olehnya kemalangan itu berlaku. Jadi pegangatan guna po iati sebagai pananu de kinarahingan. Kada det iati ipenyebab di kemalangan. Iati kampai da kemalangan no boros semantad hilo kemalangan orang benar banyak. Nga kada ned iati ipenyebab di kemalangan. Semua ang kasimpang, kapapasang kasaginol, double line yang tidak selamat nga mamutung, o siyaw, o ringang, o loyo, kopyo nga ay o sononggi. Tokoy, o boleh jadi ihati nga di kalangan na ditulun-tulun dat inapahit cara pemanduan na talun-alun nga ay o sonong. Kada nod iati penyebab kemalangan. Hali biad ilan pa kemalangan nga haro nga kada dat iati penyebab. It panatasan to kano bo. Haro no pom kuroyan po. Nga kada nod iya o penyebab di kemalangan. Iyo di day man to kok lah. Miagal no po di Yesus sendiri. Memang anak manusia akan diserahkan. Tetapi sila ka na itulun deman tadet itulun ide ino pa Yesus nga diserahkan. Lukas 17 ayat 1. Ino pa it kasindual kang kudilala ki. Ayat 22 ay 21. Mengintirong isyo ay sana na pa itulang nga ay sa tiso piya atipu. Ilo ni kuman ko kasindual. Pero ginumo dat panan de kinarahingan. Ako na pa ka na tipuan. Nga haray no halo. Mantadi kamalangan. Okay? Atumbayan ako, monta ko pa di keluarga na nakawaya. Ino pa di higinaw dati nga muha-tuha ti kasarid nakuray Tuhan ka. Paing kalaboras nudho di, intirungan ay sa tulang atipu. Dendo ako kapanaw. Hari tuhot dati-dati yun ni. Kasindualan. Ilo nalo kasindual ilo bo. Ako unan no pa dati dat iyo no po. Iyo no pula ayat. Kawaya to kamalangan. Tidak semestinya kamalangan jalan raya. Nunu no po hit. Kahantakan na awayaan dati. Ikaray tititinan dati. Muhot ako paingkalo boras num nakuro to iya ti ako ka. Jujur to kano po. Nga haray kasari pa malapis to kano bo. Hiti no pagya pamagunan am nakaduso ki. Ilo confirm to kano no ilaan to kad nakaduso iti pamagunan. Nuno no pay haro, nuno no pay kajadi nga haro. O sonong araat. Ino pa dadi hit kaginawaan dati nga sebagai pananu de kadang-kadang kasindual ilo tiyalo.
Tuhan lebih sayangkan dia kanan dati. Mengisa sama de ginawa sendiri. Nga secara pribadi doho na po penilaian nila ay intirungan to kinorohingan. Nga mantad ka ginumuan da kantakan di arubaan dati. Iho na po kakitom. Ilo na po nga masih dalam kategori misteri. It ada ti ela ng pengkuro. Misteri kan po nga taoylan bo. Dat intirungan kam o gumo itulun da halo. O gumutulun o tipuan. Intirungan ni ka. Jadi ilo ni kamon kud masih misteri. Misteri bo. Ita to ko agampot to mongilo ang pengkuro. Muhot to'y nakuro kadati nga isay di uhoton. Muhot to ka tambalot nga. Namilak kuro yan dat. Iyoti, nati pamagunan ka di tambalot. Muhot to ka kinarahingan. Intirungan kasya. Nga nakuro to amo. Nakuro to haray halo. Haray o nga tipuan. Ilo na kumon kud itinapot kantakan dat pangintirungan na kinarahingan lo nga. Misteri. Bagid iho lah, ako na kayo kumada kayo. Nga, muntakid din nakawaya. Gisambodan daw mungkin ako di ka panaw ko pengkuro. Siyaw kumada kayo. Nga, kada nakalomo ko katumbayan dati. Buli jadi iti na po nga isa oralan dat it papasadar dan. Buli jadi nagimatid iya digi. Katakan na inapay kapasyan nud isang rohani nga borukon. Kawaya kakamalangan. Buli jadi isa apagangatan kinorohingan kumadya. Dat minsomok kumakinorohingan. Hari tambalut tot ako no kayo. Ano pod ilo ni kamon kud mystery bagi. Nga haro nagiit kantakan dat kaupusan ni tulun. Amulok po ngay haro po ngay tanganak tong koro. Kadang-kadang kat ikaruha nga mo gantian lagi contoh lagi. Sigo gayam kamalangan katongkiad. Nga ilo ni kamon datid mystery. Nakasambayang ngay mo tidadi siya di ka di ko suwab. Ila pangintirungan na kinarahingan nga mystery ka daw. Jadi semoga kita kuat menghadapi nuno pa'y kantakan daawayan dati. Pinasandad naman, pinasagulumantad, kemalangan orang benar banyak. Nga ino pa'y kaman ko kasindulo hila, naijanjed intirungan ko ka. Nga nakuro to haray midupagun. Hari ang tipuan. Ila ni kaman ko mystery. Ila perlindungan na kinarahingan ko madati. Ina pahit ay tugas dati dahilo. Sa kirangan dati gulya ipalajaran ni nakatalib. Minsamok to ka kumakinaringan. Kita berseru kepada Tuhan. Orang awi kinarahingan da giyak dati. Di siya na dahil anda pa yung kukuro. Da tumaguang pa yung kuro manimbar. Kita na siya nunoy bobososa ng kumadati. Okay. Ina pa kago Isusu ay. Isusu at awayaan dati. Hilad ayat 22. Mazmur 34 ayat 22. Kantakan na padinga mamatay di orang fasik. Isay na po aratan di tulun na po yung tapot akan menanggung hukuman. Tok kung pagagabi imati kumadit tulun na sang hinta pati lagi. Iati sebagai tulun-tulun di kaubasan. Sera na po harakantakan. Nga asaro to kayo mo borosat.
ay ausong kepada ka. Kapatay kepada ka, katipuay kepada, kasambalik kepada kano. Tiadi. Nga boras sa padila haray mati hukuman kumadilo. Sebagai tulun sa pitulun. Pagangatan po di dati dilo nga. Kada to na sopiratan. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tok isay pagangatan ki kada to di sopirat-ratan. Tu haray hukuman. Nga ilo na pa hukuman. At tumbayaan to kinarahingan na milang mamarato hukuman kumadati lo bakid at tapat kapiyo. Nga jujur kumbal to kay sumambayang kat memohon to kad anuan da kaadilan, anuan da hukuman, itulun di manindol dati. Jujur to kano po. Iyo nga kumbal ko itid. Harap na pa ikantakan da opurimanan kung tidak adil. Memohon ako'y kumakinarahingan. Anuayo kuno da kaadilan ka. Sekirad iharhi miyagal ko menang kalah. Memohon to kay pamananga ako nad isuang ka kesiti ka. Main bulan na Sabah, sumambayang to kay pamananga na pasukan Sabah. Iya diki. Nga ino pa'y manahak kahukuman secara umum ay lan na dati dat pasarahan na pa dati kumakinarahingan. Nuno na pa'y ketidakadilan da opurimanan dati. Kinarahingan na kay lampay kurok eh. Isa ito kadumay pamarato hukuman. Dong kinarahingan na paman, sambayangay na ako'y tulun, di mangumang-umang na kayo ka. Iya dinigida, ako ni ko man dati pimpapalay ki. Nga, iya tito ka nati sebagai tulun mo. Dati na paman, nuno, mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Iya di dati ginawa. Iya di na adil lo apurimanan to ko. Nga, mano pa dati, pasaraha ko makinarangan pa yung kukurat tumaguang kat kaadilan na kantakan na tiyo di. Kahagoh dahilo. Ilo nga kasinduwali. Kinarahingan na po membebaskan jiwa hamba-hambanya. Santab na pa ditulundat mintirong kumadaw, tidak akan menanggung hukuman. Hilo nga asaro to kay kapuriman dat miyagalidit. Haray ketidakadilan da isuanggat keposian to ko. Sedangkan da pain sondi to kono kumakinarahingan. Paingigit to kono tamo di siyo. Sigagay kadang-kadang kat kapuriman to kod ino pa'y awayaan dati nga tidak adil mentok dati. Haro hitiyo di. Nga man na po dati borosok dat. Sayra na po kori kati kinarahingan. Isiya naman na hukuman yang pasti. Sayra dat kori koton na kinarahingan ako main duwag eh. Hukuman yang pasti na rin. Sebagai panan udah kinarahingan o gumu nanti kang gari tanda awayaan dati. Ay miyagalite no pinasaguluh man tadat iti na po kamondat kemalangan penderitaan na bula kemalangan lagi nga agumo boleh jadi isuanggat masalah kesehatan penderitaan nga dati lagi harana isuangga pekerjaan keluarga tambalut isuang per rohani nga harohit kayong gari tanda wayaan dati. Ailan dati dat isuang pod pira-pira pelajaran di nakatalib. Nga papakitad iyati na pati nga tulun-tulun di pasti da kawaya da kabalingkahangan. Nga nanuan to kinarahingan dat ay kasiwatan peluang
Lobi po di ti kumundat kapasian na pa'y ngampus. Nanuan ta ka kinarahingan na paluang. Ila ni pagiyahawon to ka rumikot kumakinarahingan. Mantad ko ginumuan niti ko inggoritan da awayaan dati diti pamagunan. Pinaydu to ko amo kasinduol gisambot kapasian nung kasimban sorohon na dati dat nanuan to ka kinarahingan da paluang. Dumunong kiad da tayo sana niti ko inggoritan da kago. Ila na dadi pagiyahawon dati la. Kapuriman to ka na po katida adilan na iti pamagunan. Kada to ka muratag eh. Kapuriman to ka na po kinarahingan uhupan. Hari kapuriman nanti adi. Hari tulun to ko. Haro kapurimanan eh. Kapurimanan miyagali di kadang-kadang kalau makid karuhanian dati. Nga, ino mati di pamalapis ko tiki. Nuno na pa'y kantakan na awayaan dati. Nga, atapot na pohom mangigit na gida kalangadan kumadati dat ikaposyon dit aiso tiyod di. Sakira kawaya takad miyagal ko kabaling kahangan da talunalun. Popohondom kumadati daharo pamagunan dit aiso kabaling kahangan da tiyod di. Sakira kawaya takad ay kabaling kahangan maya diti kasihatan. Popohondom kumadati dat haro kinayonon dit aiso kabaling kahangan da kasihatan. Kawaya takad natit kantakan da haro tumangkiad. Popoylo kumadati haro tiyonon. Haro koyonon di aiso tumangkiad. Oro lagi na mo dati mihad to ko. Popoylo kumadati dat haro tiyonon dit aiso oromo aiso at kasindualan. Jadi ilo na po di kumunda kantakan kamalangan maya danunu na po. Maya kasihatan, karaja dati, tambalut, isuang karohanian. Secara umum man dati boraso dat iso opo kantakan di awayaan dati popohondom dati dat haro kinayanan di lobi kosonong ko iti awayaan dati dadan. Sakirad accident o saraw ino po'y pamuhandaman dat manta ko nga kayo nando kago ay so nando accident ka. Haray tambalut tat orongit tay sawo ki. Say do ko tong orongit to iti. Taburo si mo ti orongit ki. Nga man tadi kororongit dati popohondom kumad. Mangabi na di tong orongit. Sakira na pod orongit tay Rusli Juman kumadi saw daw. Tay ka Tom Gabo ki orangit ay sila orangit bo ki. Nga Sakiro orangit na isa dit isaw daw ki kadisaw daw orangit nila karuhang ko nga aylan ko dilo na pasuruga sumono ay so na tiyati ka. Iti kantakan iti pamagunan da awayan dati yuddi dahi boras to ko. O sindualan to ko nga aylan kud hilop pamagunan da kago ay so kasindualan dit tiyati ka. Putus sinta tampinay Melbourne. Putus sinta isyo nga kasyo. Aylan kud hilop na pasurugam ay sa na putus sinta. Haro na po kantakan do kito dati tiyo digi. Jadi iri na po nga popoylo popokito kumadati magangat kumadati dat haro kantakan iri na po nga iso kapaylan iso kapagangatan dat poposaro dati da haro tiyonon dit pagangatan na ginorahingan kumadati ay so no dit di. Siyaw din ngaran-ngaran ng ngaritan dat kapagalan kung matiri ki. Ongosan ng ilalobo, ongosan. Jadi,
kung sikaw kumakinorahingan tu onuan to ko peluang dat ay kasaraw to ko paing kukuro nang uy kantakan dat orikot sayra dat kawaya to ko nunununu hikapuriman ano kasinduol nga hilo no popohondom kumadati dat haro hikaposian do labi kasanong kairi asarawi dati iyatim na dati ka nga ina po atapot kapia nga popohondom dati hari kaposian dit pansusuay ka iti kaposian dati dadando ilo di pagangatan ko dati mangintang ilo mo mantad ko iti na papangintirungan na kinarahan nga mystery ka dati jadi ina pa di panumpalid dati dahil nga santob na pala kantakan papoylo papaingat kumadati dat haro kayo nun haro kasiwatan haro timpu dati dat karikot to kadit santob na pa dit kaboling kahangan awayan dati pumugudan nga aiso katalib jadi ilo nalat panginsasamadan ko dati kumadati dito sa aban na bahay no magano to kad isa ayat to kalimpupuson iswanggat kitab Galatia 6 ayat 9 Galatia 6 ayat 9 kada to ko nakapasay momonsay kasanongon tu orikot na patimpo yati na po nga mongamot to ko sa kirunod ato ko lumomok jadi ikantakan paingkana gila kantakan dat awayaan dati diti pumugunan nuno na pa'y awayaan dati kasinduol at ginawo kasinduol at tinandati haro ka mo napitong kiadahan kapaing kuro kanu kadhilo orikot na patimpo nga omoton to kan dahit nawayaan to kadi sa kirad ato ko kolomok jadi alang-alang ngadid iya tinupatingan ako nakarati to kod karay to kabenaran alang-alang ngadid tumungkiad to ko takan naman tadat kantakan pamagunan ng tumungkiad to kadi nakatutun to ko na kinarahingan nakarati to ko na right ka kabenaran karuba ko na kahantakan na pamagunan tumungkiad di mantad kinarahingan kumuyan kud alang-alang ngadid tumungkiad ki so, jadi paingkurah na paawayaan dati kasinduo lagi nawo kasinduo latinan naratian dati dat kamalangan orang benar banyak yati pia paiduan to kinarahingan paingkurah na paralan na kinarahingan papaidu kumadati adalah masih misteri bagi dati nakura tu paiduan ni siyo nakura kuha tu amo nakura tu paiduan ko yoho nakura siyo tu amo irine kamuan ko misteri atau keartian ng pengkuro nga sebagai iman na nakabatos kumadati kinarahingan sendiri pakian nuwan to kono po pengkuro na patahakon di siya na Thailand dati na pod oratian nga mangintirong kinarahingan nuno na pa'y batas-batas di siya na Thailand dat pengkukurad papaindalan kumadati at tumbayaan ako dat sa kiro do otopot kapiyad iyati na pati nga kampay ito ka ditulun da salamaton oratian inda dati dot yolo ipamagyalo di ka oratian ni dati sumano dot patut nagyad iyati nga iyati ipamagyalo di ka jadi ilo iyo no paki ilo dahit makipipiyo ako no kapiyo nakura tu sayrad harakantakan haro kasindualan dahiri nga makipipiyo hakunod nakura mari tu iyo di ka nga haray peluang apabila tiba waktunya orikot na pa'y timpo ay laani dating pa'y kukurahiri jadi kada na dati palaga sa itit paguhatan do kaposyon dahinad timpo dadando mila mo gampuang katumbayaan dati kumakinarahingan paguhatan tatap haro paguhatan to ko nga kada dagi sambo ino pa'y tuhot dati di nga mila popolomok mila popain sadu dati kumakinarahingan
ino pa ituhot dati da asimbar. Iyo ho no pa to ko makipipi ho kuno nunu simbar kinorahingan ki. Nunuhat kapailan nunu catatan dit kantakan di naway ano. Iri na dahil hot na sarola. Jadi kanaw no pati lambos to kad agirat paingkuran na pot awayan dati. Arikot na patimpo itong Pinay. Amatan to kay paingkukurohat ay titungkap iti kagiroton dati isuang gatumano di kinarahingan. Jadi kung sikaw insan po kumadati ngam-ngam. Oy, ngam-ngam po ko lanam ki. Sondih to kono kasari kumakinarahingan. Ay lan to kon agum no pakantakan na awayan dati tinga. Isyo no matiit sondihon dati. Ay so no pasunduran to ti. Bergantung kuno pa di Alexander Petrus kang kum isay di isyo ki. Humarap to kad i Tampinay Libit ka. Humarap to kad i Tampinay Melbourne. Isay to ko. Nga kinarahingan na sondihon dati. Isyo ni pagandasan dati ki. Nununuy kantakan. Pasarahon to kano pa kumakinarahingan. Mengamiti magsusuway katapurimanan tariri mo nagkasiluwalan kada katomo haruson lihon haruson lihon nung kita malut Yesus kasasarit korong memori ay soko iran sinunod kada katomo Yesus nasundihon. Kano misis atau kad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerjaan sorga, kasuaban da bayna insan parumikat yahay kumadia, mantad ko kinompokon diti kasisaan dahay dat sambayang mi susuab da bayna. Pinahondom kumadahay dat gumuot kaboling kahangan, kantakan diawayaan dahay ti pamagunan, asaru dat miyagali kasinduol lagi na dahay. Isuang gatimpu-timpu nagidat sumano nga miyagali kapuriman ni head ay sa kinarahingan nga atumbayaan ni head iya na pum ako balot mo nung kiyad dahay nga iya hay nagit asaro nito mong kiyad kumadia kung sikaw to karangaw kumantada insana ni kanggaritan igiyak-giyak dahay kumadia ina pa'y pangintirungan no kumadahay nga dia nadailaan na papatumboyo may niyahay ahako kasari ginaw dahay may da sumon di kasari kumadi atuhan sumambayang kumuntakit pambalutan di agumu kasindualan isuanggat karuhanian dilo pananudan dilo kumadiya nga may nilo anway kay sasamadan dat ina paday kasindualan na nawayan dilo di nga akon da ko pupoin sadu akon ka pupotong kiyad dilo mantadat kain samakan kumadia. Agumo pagyanon dahay Tuhan nga mantad ko kolomokan dahay adi dahay Columbus nga tumain ni hedot manahak ko dit pangosanong montok ko tanak-tanak no irin na dahay lansanan dahay tinasambayang dahay isuangaran ni Tuhan Yesus. Amen.
Oke, kung si kau dat kapagyampayan dati di kasuaban na bay no. Kada dati lihuay. Haro pakasari, alumis pakasari pelajaran so ya di kasindol di kasari nga taguangan to kano pagi. Iya ti to kano gati bo. Kaposian akan ko mis kasarit awayaan gi. Korongaw siya giyak po ka. Jadi di bay no miagalit korongaw kinorohingan da giyak dati nga suab o putan dati korongaw na ko kinorohingan da giyak to ko kupuin ko lagi. Jadi hinokaw no kapos ka kapisanangan dadong kasuabon nagi papainalan taguangan dati damo ni kita daw. Hinokaw